nguye owenza izulu nomhlaba. Amen. Mabenjalo. Ayikhumbule nje kasenza ngakhona nodinga lechithekeleyo. Hayi ukuthi ekuchithekeni kwayo. Amen. Makenze njalo wenza izulu nomhlaba phakathi. Amen. uNkulunkulu Nkosi yethu kwamukele ukuthandaza kwethu kungabi ngokusho kwethu kube ngokusho kwakho makube njalo. Amen. Lenkosi masiguqe sithandaze. Amen. Anibheke phansi ke ningabansambuka. Kuba la ngenambuka ngizodingayo. Abazi ke nabantu ukuthi ubani kuba umhlaba wesoyi namhlanje ke ukuthi inkosi phetho ubani. Usozwa ngawo i-night iphuma. Ukuthi uba ubephethe inkosi. Ayibonge inkosi. Atala benkosi yasephakameni banginikeza itshe ngumntwana ukhona lo ndaba ezithala phambi kwami angazi ukuthi ngizothathaphi isibindi soba ngikhulume phe kwabo bangcwele sinento ethu enhle la angizolokhu nginanaza ngoba ngizoze ngivaya impela la lokhu nginanaza sinento ethu igolide la ungabizwa sabele kukhona ingane kade sisebenza nayo la ngaphakathi yakwayikhali iyaphuma ke ihlala la phansi ithi mntana usufuna ipolishini ithi sengihamba ngicelela ipolish awusebenzi ithi cha ngizofuna umsebenzi njengoba ngisebenza nje la ey'sukwini ingane yabizwa akhuluma yabizwa kodwa ayizoqala umsebenzi yafike yabekwa yayinduna iphi lo ngane yakwayikhali phakama mfana wami anapoke bayibona esibili khona kade futhi sisebenza naye la yakwaGasu yashawa imoto ngeSabatha yathathwa yaswa esibhedlela ilesibhedlela isho eGwelezana bafike bathi eGwelezana lo muntu igazi lophela ngaphakathi akaye eMalasburg afike bamhlinze bampompe waya eMalasburg wangena ngo-8 bamjova bamlalisa wadakwa wavuka ekuseni bawumsheka wavuka bathi phuma mfana wami usuhlinziwe emgogodleni lapho kodwa amalungu omzimba ehlukene khona lapho ethinta akezwa lutho mina ngibikile enkosini phe kwentaba baba umntwana wakho useginqikene emoto la manje kuthiwa usesibhedlela sicela inkosi ibe naye athi inkosi ngeke ahlizwe uzoba khona nangu khona uphi phakama mfana wami aphakami nina ineginqwe emoto mina ngifuna banibonele oyeginqwe emoto kade sisebenza naye la yebo manje siphethe igolide umthetho ngabe fanele kube siyiqhenye ngalento uba
asibona abantu abampisholo abedukayo ngekhathi zonke khona sinento emnandi kabi kukhona into engayizwa ngomama lapha ingane zakwethu ithempeli laselapha umama kaMkhize ugane kwaNgidi ngimbuza mama njengoba usebenza lana nje usukhule kangaka awuphumule ngani uhlale phansi ithi le ntombi endala cha tanami ngeke ngiphumule lo mzukwathwa angawusebenza azabuye uMbombela angene kulo mzi ngoba umuzi lo uqala oyikhanda la wonke amathempeli akwaZulu uthi-ke ngithi mina wathi uzobuya ngiyobuya esikhundleni sesihlanu ngiyokubona ngani-ke nceke inkosi ukuthi uwe na uthi uyofika kimi kathathu okwesine uyahamba uyongibona ukuthi amazinyo ami obengalingani khona ifishane kona kube kuyimina-ke lo anoke niliboni ikudla ukuthi amazinyalo alinganayo akalingani nangampela wafika kwabathathu iminyaka emithathu kwathi owesine wathi eqhamuka laphana nje yayihamba intombi endala kwacaca-ke ngampela ukuthi hhayi lo mama wayengitshena okuyikho angiyikhulumi into uManazaretha imvamisa engiyizwe ngumuntu nje kodwa ngamlalela yena ukuthi uthi asingayilaleli yonke lento enziwa abantu abanoshuzu babo ukuthi amahlamvu lo umlilo wamaphepha into ezobe ivutuke ushembu usazofika ngampela yafika isizwe amadoda ifike banqoka ibhanti lomfana omncane yofike ngishintshe yonke into lenzeka la ekhaya umzi waseJudeya ngiyowenza ube mshasha uyawubona na ukuthi unjani yonke imizi ngizoyishintsha ngeke isaba imizi le enjenga ukuthi ubaba wayehlala kuyona naManazaretha ngiyawashintsha into yawo nje khona inye utathanda imali kakhulu imali izobasa eBrahema abantu ngoba ngithanda imali kakhulu uthi imvunulo le tanami ngeke usayithela ngendlela eyobe ibiza ngayo yobe sibiza into esimanga kodwa kuyinto esebenza nina bebesikhoshela abantu bethi sahamba nobani besha amakhosi aphambilini basahamba nobani thina sahamba nobani ngibona sathi thina isivalile cha sivalile thina sahamba nenkosi iphuma phi nje manje inkosi eCape Town wabanyathela wena thina sihamba nenyoni uqobo lwayo siyayiqhenya ngalento ukuba singabantu phela ngazi ukuthi singafaka kuliphi ikopi esihluke ithi-ke lenkosi iyofika sokukubi kulelizwe abantu bobe sebephekana njengebodwa kodwa la ikhafula umlilo uyokwehla ngokwehla niyabona abantu basika abantu babapheka abantu badla abafundisi badlisa abantu inyoka notshani thina lokhu sadla amanzi nje novaselini ngoba sinegolide asihlushwe lutho isakhela imizi lento sivale imizi nje la asinankinga ngoba usakhela imizi ivaliwe yona nenkomo abayitshontsha boyitshontsha sosizwe isiskephe phela sona siyalandela la kusolile njalo sokulandela futhi sizukipite uyoyikhokha zonke lezi zinto Manazaretha into yethu seswele wona imlomo yokuba sibabazi ike sicingele esibhalweni umfowethu usahambile cinga lapha esibhalweni mntaka baba incwadi kaJakobe 4 verse lokuqala kufanele nje sithandane bakithi kungabikho izinto esizisolayo lezinto esikhombayo ezithi njengezinto hayi kufanele sithandane nje siba abantwana bakaShemba ngoba singabatwana beNkosi uNyazi amen
Funda ngane yami. Evesini ungalokhu umbuyisele emva zovaya wena. Oh, wafunda in high school. Wow. Uvelaphi? Memeza. Uvelaphi kulo lokuphikisana uphakathi kwenu na? Asihlukaneke nalo zinto. Ngoba siphambi komnikazi sinegolide. Asihlukane nendaba ukuthi sikhombane ngenjubhani. Funda. Akuveli ezinkanukweni zenu ezilayo. Uvela ezinkanukweni zenu ezilwayo. Funda baba. Niyafisa. Alinanto. Asinalutho. Siyabulala. Ninamandla. Sidlala umuntu nje laka kubona unemoto wena ungenayo. Usunyathela. Ngoba wena unemoto. Ubulawelani ngoba amandla akho. Kepha anizuzi lutho. Yini izuza la usumbulele? Uzotholani siyaphikisana impela. Nilwe. Kodwa alinanto. Asinalutho. Ngoba ningacela. Noma sicela kahle. Ngiyacela anemoyeliswa. Kuthole lutho lapha esambuleleni ngoba amakamela akho anedasida ukazoshanele. Kuzongenaphi ubungcwele kuwe. Ngoba nicela kabi. Nize uze nikuchithe ezinkanukweni zenu. Iningi baba. Iphe baba izindlebe umfundisi Magwaza omdala uyanqamula uzala kwesikaMathonsi usezokhala insimbi emalomeni siyaphambuka siyangena ngoba kusesontweni yikholo bambona ukuthi nangu umfundisi engena wakhipha iBhayibheli la kunesihlabelelo wangena wabeka isikhwama eminyango umfundisi omdala baxataniswa nje incwadi kaJeremiya 5:15 ukuthi bakhonza izithombe zinomlomo kodwa ayikhulumi lathi Bishop emshayeni idimoni leli wakombona yena umfundisi ofaka ikhumba mshayeni waphuma esehlela uMagwaza eshaya ngemshanelo wathatha isikhwama sakhe waphuma ohamba wathi la edlula isibhedlela wathi lo mzi ngekuphinde ube nomfundisi lo mfundisi wahlala wagula ayisegula kwathunyelwa umkhize umkhize umfundisi ube sethempelini lakho ube shayela ama-ambulance yebo baba umphefumulo akaphumi lapha ebishopini kuthiwa kumumfundisi ngaphambili owamshayayo washaya inceku yasezulwini wena uyena wasezulwini babethe yethi mali ugcwele inglasi ilosana ayikhona umuntu akahamba usiyanuka walandwa
walanda uMagwaza kodwa sokuyilo okhona akasamboni nokuthi yilo akusisoka indoda na wayengasakhulumi kodwa wanyola waqhamuka washo wathi awu Magwaza ngicela angazi ukuthi ngishaya umuntu kaThixo wathi efika uMagwaza wama esangweni wathi sikwenzeleni na wathi ayisekho into ozongenzela yona sefuna ukuthi nje ungivulele indlela ngihambe wamhlambulula uMagwaza umfundisi uMazeka kodwa wathi la ibhuqa le emnyango wahlabelela uMagwaza le ngoma eyishatshelelwe layisizwe silele noma intombi ayishabelela emnyango akaze akhulume athi Magwaza ngakwenzelani bathi cha ingangenzeli lutho ngifuna ukuhlambulula nje uhambe lapho kwasebenzela khona wamhlambulula wathi eyoshona esipino wayihamba umfundisi nifuna bakuthuweni ke ngalento iphatheni kahle bafowethu lento sitshenane lapha esiphoseka khona ukuthi niyaphoseka la indlela ila la eJudea kunenkinga nje ekhona eJudea la kwakhiwa le Judea abantu bakhona bahlakahlaka ngathi amaphupho kancane abafuni ukuzwa mshini nje bese ibambe nenkosi yakwanzuza ubusuku nemini kodwa akho umuntu wala emthunzini ubeselekelela kodwa ke bese ngikhumbula amazwi alo wamama ukuthi yothi lapha efika yena abantu bongqubuzana ngamakhanda bonke kodwa lingabalaleli ngoba lo muzi uyikhanda lamaNazaretha uphikeleleni wakhe nakho siwakhile asikunakanga lokho kuhle isisho ingane zakwethu cha asibumbane manje asibumbane ngoba la ngasa azidube lo muntu wasesibini ahambe angazi udiphi nomthathaphi so sala impunga phansi nezicholo asidube nje omthatha amapondo sisale sinje sisekhona enkozweni amen mina ngiyavaya phela ngibuye ngithulise nangu umkhokheli wakithi uMamdlalosi nangu sake sakomunye umuzi wakwaXulu ngaphesheya nje kwaseThempelini sokuthiwa yeke nisize bakuthi nangu umnomzane engasahambi siyezwa kuthiwa la kufika mina umuntu uyahamba kuthiwa thina sithatha abagula abafayo sasuka noMamdlalosi nangu ya sawena umhosha safika sawona sagqoka safika abafundisi bakhona behlezi bephethe ihlamvu salilahlani lento lophela ihlamvu sangena sashisa inkonzo umthandazo sathatha amanzi sambusisa wavuka wathi hawu kwakhanya ezansi bengivese kulindele nina ayibonge Nkosi sathi shona emfuleni wayihamba emakhathini kwasukuthiwa ngimbulali ngiyembulala ngufaka endleleni wahamba ufuna ukuhamba la sofuna isikhathi sokuhamba sisaza kwenzani phela ngoba uyalucuka kodwa usukubanjwe yini yona ekesilungise lezi indlela zethu usukubanjwe yini uzilucuke ungahambi izinkinga zemzethu asiyilungisi inkinga zemzethu uhamba unengqinamba ngemva mana ngeke ufuze la lungisa le mizi lungisa le nkinga qala ufike usulungile alenzi lutho lihlalele nje igijini lize kushembe kanti apha 5 uzodlula uhlupheke kanjani afuneki iNazaretha ligula lingabe lisakwazi uzenwaya unasono sini uyisizwa leka wenze njani uziluquke hayi fika isikhathi sokuhamba uhambe ushiya abanye basebenze ongiphinde baba kukhona incwadi kaDuteronomy 18 enejwayele nje ngizokhuluma umntwana wami Deuteronomy 18 verse 18 ngoba laba abantu abacelwa la eNazaretha angibazi ukuthi banjani ngoba ngilapha nje akekho ngacela ingane enkosini inyanga yezulu
yanginikeza ingane umfana anginawo mina ngineyintombi zodwa yayiqamba igama esiswini yathi igama la uDumsana yabelethwa ngempela lo ngane iganiwe manje inonkosikazi kodwa ingqondo ngeke kusho ukuthi ingese Nazareth amakhanda labantu abacelwa angazi ukuthi bafuna ukuhlatshelwa la sebekhona funda baba ngiyakubafezela umprofethi kubafowabo abe njengawe ngiyakubeka amazwi ami emlonyeni wakhe ngiya ezweni elilodwa lapho uthi ikuphi uShembe wangitshena khona kwangenzeka uthe ingane lekathi sebenza nayo la wathi ngeke ihlizwe lapha iphatha la ingane emgogodleni la kuthiwa izohlizwa khona akukho lutho awukwazi uhlizwa na cha kodwa bona bathi usehliziwe kanti ihlinzwe unyazi funda kana uyakhuluma kubona konke akutshelwa yimina uyokhuluma yezwa nje uyokhuluma kubona konke akutshelwa yimina uyawuthi uma ekhona ngabalaleli amasami awakhulumayo egameni lami ngiyawubiza kuye yezwa ke iyowabiza kuye kodwa umprofethi oyokhuluma izwi ngegama lami engangimyalezanga ukuba likhulume noma ekhuluma egameni lezinye ithixo lo mprofethi uyakufa impela noma uthwele enhlizweni yakho siyawulazi ngani igama elingakhulunywa ngoJehova na uyobona uma umprofethi ekhuluma egameni kaJehova uma lento ngayiveli yenzeke lento ayikhulunywanga uJehova yayizwa ke ngifuna lapho nje ngelinye ilanga ngisa inkosi le mampondweni ngifike nginikeza ikhona inkosi ekade ibamba khosi la ekhaya ngithi uthathe nang inkosi idayihlezi kahle bayihlukumeza akukho la ngahlukunyezwa khona isihlalo uhamba uyisenkosini uchame na ngayiphekezela la isigqokile njengoba ingakagqoki nje iphekezele wena la ifika lapha enkosini ifika ibika ithi baba ufuna isikhundla sakho idayi kulungile mntanami ngizokunikeza isikhundla sakho kodwa singesesikhashana hawu ithi lapha ngithi la izandleni zakho wena uyona inkosi ngizokunikeza ke kodwa ngoba uyawufuna ubukhosi kwesikhathi sigcotshwa nje sibheda kangaka nje kwangafanele ukuba sigcotshwe bakhona abantu ababengagcotshwa abastraight kuShembe manje kuba siwagqokile ke siyalawuza nje yathula inkosi yathi do yathi ngitshelile ngizokunikeza ithempela job uzobuya ugudluke yasithatha ngempela isikhundla kanti ihlala la nathi namakhosi kodwa ngathi ngizwa kodwa bayivukele ngesikhathi kusuka inxushunxushu yawela ngale emathendeni wathi umkhandlu obuphethe cha ke yabona ke isihlalo bese ukunika nje futhi ubungafanele sesesikhatha hamba unomphela yakwashawa ngalowo nkosi ayikho nje lapha kade kwethu kuphe ekhaya injalo le ndaba bafowethu ayikho kodwa umnikazi wayibone ngani ukuthi lo muntu afanele ukuthi angahlala esihlalweni sakhe sobukhosi kodwa wathi cha mntanami zokunikeza nje kodwa la ngithi ezandleni angitholi ukuthi ubukhosi unabo thina la siyobhabhathisa inkosi usho umuno kancane ukuthi mina
lo ngibhubhadisayo uye inkosi yesizwe. Imanje wena ngokubhabhadisa nje cha ngeke ukubhabhadisa. Kodwa ligqoke ibhaji okwesikhashana ngoba uyasifuna lesikhozi. Ukusizana ke lokho ubambe itogo. Hawu ahlelile bakithi. Engabe ngalizayina khona lapha ngathi ngoba kushawa sezulwini angilizayine akuhlalele ofanele. Awuvumanga kwafuna ukuhlala wena. Baningi nalapha abathi ngoba umfowabo usekhotheni seyinkosi ezele enengane zakhe. Umkhosi uhamba ngomthambo njengakhona la ekhaya. Usuka umuntu lapha ngiphansi kona kwabamba wayinduni. Maye. Yeke savuma lengane ezalwa inkosi ukuthi ihlale esihlalweni. Kodwa umkhandlu wazi ukuthi ubebambe. Akasavumi. Kanti ikhundla lezi yonke indawo ziyefana. Lapha kithina ke sixake ngokuthi njengoba ngumfundisi nje kufanele ngizale umvangeli. Ngizale umshumayeli. Ngizale umkhokheli. Kodwa la ngiphethe inkonzo la ithi hey kuyashisa. Lakhathi ingane yami ngisemlilweni. Kushisa. Ayikho lodwa. Akushisi. Umsebenzi lo kuyasebenza. Ngithi mina bobaba kukhona into ke futhi esiyenzayo mina niphelele ekukholweni. Ivumelana umuntu ayiphethe lo mbhobho. Athatha ingane athi ayifunda umbhedeshe phambi kwababa. Ini khona. Nsuku ikhona nami. Ngizokwenzani mina ngedwa? Indivumelana. Ngoba ngasihlangana sisho. Kulungile. Kanti yobe ngiphuma ezulwini. La isenika zombhobhe bese mina nje kumfundisa umdlalosi. Ngeke ngitshene umuntu igama lami ukuthi ngubani. Ebese athaka amakhosi la ngesithi oThixo abiza ngamagama ngeke sithule nje. Nithule le. Ikanti isikhatheni. Ubheka. Ay khona mafika. Akhamba ke. Ilengane ke ile yami ngayicela enkosini ishadile manje. Yashadela eThekwini. Yayoshadiswa impela ngoba unene seshonile ngoba isinomzi eThekwini. Tanami lo mzungu ungawubiki lizoshadela la likhona idlozi la wathi cha ngeke ngisaya ekhaya ngoba uma washadela la. Ingathi uma wangcwatshwa la. Wangcwatshwa kwaphela bezayo hayi ne emzini wakho. Futhi umzi phela wena okanye umzi wami. Yashada. Namhlanje zinqandile. Ngasho yena usonqandile eduze wami. Ufuna back ukuthi abuyele emva kwakho umzi ekhaya. Ithi naye ke isazokwenza ishaye ke mntanami. Ngoba phela alibazolusine la udondo lakho. Lezi ingane ecelwa nje namakhanda alula. Ngoba ziya-overtake wena zithi umambala. Kodwa ezinye zazo zihlakaniphile manje ingane lekhaya. Uthi mamkhize inkosi lezoba khona izobe inegenge encane esheshayo. Lapha ithuma nje isiphesheni isila iyobe ngenamaxhegu anje ngami. Nampela ngiyabona ukuthi hayi ukukwasha lo mshini ebusheni. Shaka isidumo zawuchuma. Kwabe sathi amaphupho ekanceda. Isidumo zawuchuma. Oh, kanti wayeqinisile uMamkhize. Ngicabanga namhlanje balambile baya esimayweni. Kanti futhi anginayo inkonzo ende phela mina angaze ngife. Angilazi nje izulu ukuthi lingena kanjani. Ngalokho ubholokoqa ke bholokoqa bese ngazizwe kuphela nje mina ngifuna uba siphathane kahle. Phela kuphela siya uNkulunkulu siphathane kahle.
hawu sizophila isakhele lensizwa imizi maNazaretha isinikezile izingane seswele ini yile seswele izingane ziyaphasa ezikoleni futhi legengele ibeke ngasho ngathi legengele yenabashi ayi isakhele izingane isakhele ingane ziyavuta pe kushiya ukungcola owenziwa yenye yazo ishiya lokho kodwa ekwakheni ziyakhela intsha phela inabashi ngoba phela bebelapha kuphela bobona o25 kuphela kodwa ilayo bezifana nentsha yabafana yakhelile mina nje ngiyayibonga inabashi ngiyayithanda futhi ngoba isakhela abantwana benkosi yasekhwaweni angiphili kahle anginalo namhlanje izwe lide angiphili nje egazini kodwa ngalamazwi awusekahle ngiyaqhubeka usekahle kusesekuseni bengithi ngidabukela laba abayizimali naye ngidedelele ngiqhubeka thanini benivibeleni cha besingangivibela ukuwena nje ushaya uvalo hayi ukuthi benvijelwa abantu zingane zakwethu ngelinye ilanga silapha ekhaya kithi emzini wakwamdlalose uthi umfowethu kithi mina ngathi angikholwa ngwamagcino ngabiza umndeni wakithi nakawutshwala nabulala intondolo nathi sengiyakholwa kholwa kwami ke bafowethu sengiyilokhu nalokhu ngeke ngihambisane angizokulanda ke lokho ngeke sihambisana nezinto enizenzayo umfowethu ke siphambana ngokuthi ufaka ikhonkwane ngithi yami indlu ngiyifaka isikhonkwane uthi kuzongena izulu esandleni sami ithi elami ikhishi walifaka isikhonkwane nesikhonkwane sami endlini yami futhi ngasifaka isikhonkwane ngase ngibona ngoba ngiganiwe ngcono ngiphuma umzwami wase ibulala inkomo ingabe embili ngolosihlanu zizodliwa ngesabatha wancelwa igaxa nje thambama esethemelezile seziye epalini yaqhuma imbiza enkulu yakwethu bahamba bofuna kulabo abakhana amavayisa bafike babatshena hayibo wena wenza umkhuba lo mntwana omncane wanitshena ukuthi uyakholwa wenzelani manje ukuthi izingane zakhe ungafuni bazidle lenyama osiyenzile uzoyidla wedwa na ngeke ke ubuyidle nawo la uyibulala ngenkani iyobolela ebhodweni ngoba abadala sebedla into ebusisiwe waqala ukusho umnewethu ukuthi angithobe wathi awunyanda madlula wena wephasa awu bengingazi kodwa ukuthi kanti noma wembhingi ukuthi kanti abadala sebaba kwaShembe nakho ke sengozwa ngawo ke sengimile angikazi ukuyibulala inkomo ithi ke kodwa izobulala ntambama sephume esabathweni emansomini ebese ibulawa ke ngabhinqa inkoyane yami ngathatha izingane zami ngathatha ubhoko ngawo sabatha emansomini ethempelini lasekulungile ngabuya sengishaya kancane bangikukuluze ngiyabona ukuthi inhliziyo zimbi ngisengibancisha inyanga hathi I don't mind kodwa bayizwile hawu lancele lathi nje ngomtshandoda ngase ngibusisa uJack ngathi igaxeni sisazothemeleza ubesithemelezile izolo ngathi hayathemelezani phela bengithemeleza ngaphandle ngoba inkomo ibingabusisiwe wathemeleza wathi mfowethu uzoyikhokha lembiza ngathi bulewe mina ngothi lowe wayigaxa yabulawa
wayigaxa nale yabulawa yadliwa usengasuka ukuthi ke manje noma benquma inkukhu egcekeni kuthiwa ayibusiswa inkukhu izobolela ebhodweni oh sengithwele manje ngithole ngeqobo kanti ushayi ngasebona ukuthi sengihleke kabi la akuphuma ngihamba amantombazana akhe ekuthanda ngoba aphenduke noma eseganile owalayo ukuthi angilandele aye ebuhleni kodwa angelagana nje alana akhona asengamanazaretha ngoba wawabambezela wathi ayifuni inkonzo yakwashemba la ingane zami zogana amaxhegu la ishinsizwa awu ngathi mina awufowethu ithina sithatha isigugile lasingaka wathi hayi suka bona uvangelo wakithi ujiyana omude wathi uthi ingane yami ngathanda lo mhojoso oyindodende kanje awu isathula sanele sakeda lapho ayi angibike manje ngiyathatha imbuzi bafowethu sambude angigudluke ngoba ngishayise kabi anizenzi izinto zenu kabi kwafika wona amantombazana atshela uyise wathi baba uyazi lo bahamba baba omncane la izongena izulu ngoba izulu belivale wena hayi lemshida yakho oyifaka emnyama wathi mtshelo ba wathi simbonile ushemba emphakathi komuzi ethi udedelele umntanami imphethe kabi ngaphuma la ngena endlini yakhe esimbuli inseka iyenza yazi ukuthi yashonaphi baqala ke ngathi mfowethu vala isabatha noma ngimncane iphungeni ika ngomjado kangaka ngathi vala isabatha mnewethu uzohlala kahle wathi ngakudla ukudla okushisa cha ungakudla ukudla okushisa kodwa musubasa like ngesabatha usabatha ukhiye base ngivulele incwadi angazi niyayazi ngeke ngivulele incwadi ngesabatha Exodus niyayazi lo ncwadi ifunde ngoba isikhathi siyazivumela kodwa bengazuyifunda nje futhi ngoba niyayazi sisuka sesenza nje la iBhayibhelini thina sineBhayibheli lethu thina lele kade ngilikhipha nje uphethe nje uzophumphetheni uthi ife ngakhuluma lutho yayithola uMose wabutha isizwe sonke sama-Israyeli wathi kubo uShemu ufike kulelizwe wayemakhosini wathi ilawa amazwi engathi uYehova awashoyo Jehova ukani wagcina baba kosetshenzwa insuku eziyisithupha ngithi mfowethu likhona ikhalenda endlini yakho uthi ngithi mina yesibali wabala wathi awu kanti amaloma wona asitshenani kathi hayi muthi ungitshela indaba emphuphe mina ungitshela indaba zamaloma abulala uJesu funda baba kepha olesikhombisa alube usuku olungcwele yilona ke ekubizela kulo mfowethu usuku lesikhombisa kuba usuku olungcwele kini yisabatha lokuphumula kujaba yisabatha lokuphumula wena uphumula nini yele ndeni uyasebenza nangesonto lona yele uyasebenza kanti wena uzumlindele uNkulunkulu uthe gcina manje wayesethi ngithatha idlozi yini mina ngibe nezinto zonke izingane zakhe ingagani ngahamba ngawokwenza isiguqo kwakhe nomshumayeli umsongo sacela ukuthi lezi ngane ayiphume zogana zaphuma zonke akho neyodwa engaganile la ikhaya umzo kaShoba kaMphungandla Shoba bakhona ngikhuluma ngabantu abakhona la uMagwaza exoshwa enzela uMandlovu umthandazo uvuka nathi umnumzana wavala izindlu zonke wathi ngeke athathe ukudla kunikeza amakhola
wathandaza magwaza waphuma wahamba wayikhona umkhokheli nangu umkhokheli wami waphuma wahamba sahlamba izandla wahamba kuthe sokusukana wahamba nomnumzane emhlabeni la isambile kuthiwa waxosha uThixo wena emzini wakho wakwazwe isibhobo ke manje indodana kuthiwa akazohlawula safika nomshumayeli la endlini yenkosi inyanga izulu sizomcelela intethelelo siqhubha intondolo ezimbili sahlawulela yena safaka uma 14 emva kwalokho zagana intombi zemzini yazo zonke namhlanje funda ubusiyekile lo osebenza umsebenzi ngalo akafe kukhona elinye ivesi la elithi ukukholo onganamsebenzi kufile kukodwa ningabasi umlilo ezindlini zenu ngosuku lweSabatha usungaze ufe nje uthi ngoba uzokudla ukudla okushisayo ngeSabatha sinani nje kuba singadli ukudla okushisayo asinalutho uMose washo kuso sonke isizwe sama-Israyeli wathi ileli lisi alishiyo uJehova wathi thabathani kini iningi baba funda kuJakobe 2 verse 26 nazi inkunzi zikutshela 2 verse 26 njengesidumbu singenawo umoya siqinile kunjalo ukholo namsebenzi kumile lapha 26 njengomzimba ongenamoya ufile kunjalo ukholo ongenamsebenzi kufile nakho manje angasitshelani nje umuntu wemhlabeni bakithi angasitshela nathi wenzani uprofeta angasitshela ukuthi uyakwazi uprofeta ozosenzela lokho uprofeta thina sifuna ukubasazi ukuthi ubaba wabulawa ubani siye enkosini nje baba ngicela lokho ilunge lento yaqhubeka inqubeka iningi ivesi ngiyakubona ukuthi wafunda night school cha baba ungasaqhubeka nabe sebeshilo ngiyasebenza lapha emsebenzini senake ngayikhuluma kodwa lo nto afuna lokhu ngiphinda lo nto umfana wakangcobo umuntu ukhona la ugqoka ingubo ezimhlophe njalo uhlala esitobhini mntanami akusekahle uthe mntanami kuhle ngoba newundla likho eduzo kwami ngakudala ngibalekile mntanami wathi wahlalela la hey baba ye ngithi abelungu bazongibona ngoba ngigqoke ingubo ngifuna umsebenzi awusebenzi cha yini angazi ingalo yakholwa wena phela ngiyakholwa senganikela kwaphela uthando ngithi asambe ke kusasa inkuse kuJesu ngasho nje kanje ukuphi ngathi fika la kusaka samba wafika ibhasi eshalo unduli ebhasini sayihlangakazi wanehlahla futhi kwathi nje kulayini wabese yamkhomba inkosi yadosa lana mfana egqoke zona lezakhe nezitambe ezinkulu wathi umntana mfunani wathi ngifuna umsebenzi wathi umsebenzi wathi hamhlala ekhaya ke manje ungawusawufuna umsebenzi senzokufunela mina umsebenzi ngiyothuma umuntu akulande wathi deka umfana ukuthi uyobe emthuma ehlanganephi nalo muntu kodwa wabuya nje wangitshela ngabona uphelelwa amandla uzothuma umuntu engibonaphi uyayelebhela lo muntu ufaka amanzi kwamlungu obencenga iphalishi hayi ukuthi kuyasebenza wathi efaka lo manzi ngokunjalo wafika umuntu eshayela lokhu isithuthuthi akusabona mfowethu yebo uthi asebenza lekhaya uthi ngibambela itoho nje angisebenzi wathi angithanda i-ID yakho wamfaka la ngemva wathathela ikhomane wamfaka lona kudala wakudla ibhishi
akamazi ukuthi umsaphi uyafika emsebenzini uthatha impesheni lo muntu belungu sengihamba akamazi nokuthi ungowaphi ishiya nanga umuntu emsebenzini itakasebenza namhlanje sasebenza khona wakano futhi kithi emansomini wayithenga njengephepha intombi ngalo mali le wayisebenza lapho efletini nifuna babatshazweni kanti bakithi hawu hambe yolala isiyekeni la sizidaba zonyasi angiphezeke sokwenele sokufikela kuvala khona ngiyabonga bathi ngiyonikeza ukhumalo uJehova uthi angone usikhumalo ishalele seshumi ukhumalo wala ekhaya umshumayeli ukhumalo woza mntana mzuzu uwe inkosi busisa uguqa wabangcwele
Nkosi asibonge. Siyacela abolungileyo lamazwi akade wa endlebeni zethu ahlale Nkosi yasephakameni. Angabibikho umuntu awashanelayo ezinhliziyweni nasezindlebeni zethu. Siphe izindlebe eziswayo, usiphe izinhliziyo ezithandayo. Ngoba wena uyinkosi, wena wasi zonke inhliziyo zabantu abalapha abeze kuwe bezofuna khona lokho ukuba nenhliziyo ezinhle. Siyabonga Nkosi, sicela samukeliso uwe isibusiso kuze ube phakade. Amen. Osemhlaba mhlani igcasina lwethu abepheza kulelizwe emazulwini Nkosi emasemakhathele ngenhlakazana esiswenye. Awuphakade unovelo lokuyina uvela asezulwini abasemhlabeni bantulekana kuyifunda. Khanga silamuka noma sami sabona ngenyongo siquze singathetsela samuntu ukhozo lutho lwamakhe sakathesi lokamdazela kasokhazela. Wigila sala la ichoma kwingculu ngibandaza kwehlela amambuko. Kathi Nkosi ugada ngentaba ihome sebakusoloteze isonti. Obeva amathabwela kwasifuba sibhinqa amakhasane babhengeza babhina ngoma bayifumana ephepha. Ungade ngentaba ihome sekwavuma ubaSeptember thinyo sibe nobusithi ungashisa umosi imvula suke efile. Ihlungu ithelisa amaqubula kwasene nezimidlobo ezulumbi Nkosi uthi ngemagcini aSeptember sebephenduka iy'nkonofu. Bewesheza wethende. Endaba Mr. Makamthetho yaphenduka insemisimi ngokhande. Endaba Mr. Busazwana yaphenduka insemisimi ngokhande. Endaba omeliswe labantu Buthelezi yaphenduka insemisimi ngokhande. Nawe melo amaphekulo uzufike kwamgadi kuhambe la mhlophe uqotha uzufe.
osemhlaba mhlanje igqasela lento abayephethe ivunywe ngabasepleni bathi bona sedebhe nayikhothi imali izinkosi bethi bezobophela unqumla kajuqu kwela senkantolo bethi ushemba kabe kwangankantolo bahluleka bethi bebophupha isitimela samakhodi itholela 14 vale bevale emasangweni ngoba lalisuzi lombisayo uyakhophosa into engamanzi othukela kanakubinjela undaba ezethe abazozethe ezajule ezethe emakhosini emthandeni zabanemgunge zavungazele kwamangala amadoda amangala kumaqhawutwana omlungu satsheni wahlomavula ibhayibheli lavuma wavula netestamente lavuma ulokandela okandela indaba zasemaphephethweni bethunomlethika madinana zonke izinto zithi umlethe sidlwangu dobongana nkomo uzawaphuka uphondo kweza kithi kwezikanyathikazi uzela uphondo lunyehlaba ezinto emacolweni ube ulangaphuma sikothe nabalothala abangula sale nomsebenzi njengelanga ngokumahlombe ngokungubalahlahla sondebe singahlalwa nyoni sihlalwe ngezezulu kuphela banyanga ezulu umkhonto ubaziwe emazulwini wabazwa ngontiziyo nosokhavzela bawuthukusa bethukusela indlu kamajama benosenza ngakhona endlu kamadide befike emzini wamakhosi enqazi vele wenkinga nyanga ezulu waphuma emzini wasephalamende behlaba ngenhlenhle zemkhonto nezagila umaphokophelo ingcwele yasebuhleni bamaNazaretha uqamba umuzi wasematabetuli wathi kusebuhleni bamaNazaretha afika hlala amaNazaretha anethezeka sebefungile abangqobo bathi asivumi ngoshembe uhlele lapha esihlalweni sobukhosi kuyawahlala inyanga yezulu kwahlala uThimbo lenkosazana kahlala unyazi lwasezulu ingcwele ekhaqhame emazulwini nabele kwezimo ungasanabele kuntshalajela kwenkonyane lukezulu bisirikanina bethinda besizwe bedoshabale bendaba ezethoka amapholaba engale bangasandlomela lotho ngesandla ntshendele ebindo eyisidwa phulu ezagila zikafungiphi ofungiphi bahlulekile ngisho emaphepheni bahubhuhubhu kabhejana bethi ushembu uyobekwa zinkantolo makunjalo makholo phela musana ukudideka ushemba kabekwa ngankantolo ngabe ubhombela hleni nje wabekwa inkantolo ngisho umuzi wasephame nayiphi inkantolo wayakha Neseptember amaNazaretha inyanga ezulu ayibekwa ngankantolo ngishila ngalibekwa ngankantolo ngishuthi ngalibekwa ngankantolo ungani pho ngishonyazini betha sibekwe inkantolo lehlulekile ujaji uyaphi uthe uyaphi unqoma isinqumo abantu bathele konyazini banjengothukela ningenisa wathi inqoma isinqumo uyaphi abantu banjengothukela ningenisa wathi inqoma isinqumo uyaphi abantu banjengomkhomasi ugcwala ngomoya wathi inqoma isinqumo uyaphi abantu banjengolande lukhupha amagagasi siyasilekana onyazini bethu umqaqwe ngubake wakhokho noNkulunkulu wakhokho bavumile abasepleni bathi ushembe somlandela ngisho kwelaseMelmesbury eCape Town bafike bamvuma ubhombela isitimela samampondo umxhawuli ngomoya wasezulwini wasebhanoyini ufike wezwakala uzwakala ebhanoyini umoya wonyazi uxhawulangeni wasemhlabeni bathi uNkulunkulu wasepleni abantu iziziki izibhida bashone phansi okwendonga nethi lokwababhada besanda sinodaka zonke izizwe u5 rand kobaba amarandi amathathu komama randi ikakhulu bengicela ukukhuluma ukuthi kusathethwa lapha ekuseni bengicela ukukhuluma ngiqondise kwabesikoti ukuthi isikoti siphumanye nenjobo singene ethempelini sithandaze bese siyaNkulunkulu engcwele unyazi lwezulu kusho uNkulunkulu esimkhonzayo ngoJulayi amen abazali ingane zesikole abanye ingane evuna ngesikole esibovu ayivunula ingane iphelele bese ifaka umNazaretha lo mfishane ngaphezu kweyembe manje ingane zesikole esibovu seyifaka iyembe nokubhuta yomnyama
yingabesha ukufaka umnazane sesungade uyungene ngaphakathi uphephile wozani bashimayela Ucela ababhangeli bonke kusukela othumela kwempolozi sihlangane lapha enhlalo esibaya kuncane lesokulungisa kusukela uthumela kwempolozi